Naša firma postoji već 60 godina, međutim ovo nam je prvi put da smo na nekom ovakvom sajmu. Razlog tome leži u specifičnosti, organizacione specifičnosti prodaje naše firme. Kako je većini poznato, mi dolazimo iz područja gdje je otprilike 50 godina našeg postojanja ili 40 i neku obilježila planska privreda, gdje nismo morali toliko da se borimo za tržište. Većinom smo prodavali na području bivše Jugoslavije. Specifične okolnosti i otvaranje samih tržišta dovelo nas je u situaciju da se moramo restrukturirati što interno, što eksterno i odgovoriti na potrebe tržišta i ono što tržište traži. Tako smo došli do saznanja da tržište bivše Jugoslavije nije više tržište gdje planiramo zasnovati našu budućnost, nego ga držati samo u onoj mjeri backupa za naš ukupan proizvodni portfolio. Što se tiče utisaka sa Kelnskog sajma, možemo reći da smo jako zadovoljni brojem posjetilaca. Imali smo nekoliko većih kupaca i nadamo se nekim ugovorima vezano za isti. Veliku podršku nam je svakako dala naša Privredna komora, bez čije pomoći ne bi mogli, ne samo mi, nego i kompanije naše veličine i našeg nivoa organizacije, mogli bi, ali uz puno teže i uz puno više napora doći na ovaj nivo i na ovu svjetsku smotru namještaja i sa strane proizvodnje i sa strane kupaca.